nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nahe makuru agezweho. Kudakorana kw'abayobozi no kudakurikirana ibikorwa uko bikwiye ngo nibyo byatumye intara y'Iburengerazuba igira uturere twaje inyuma mu mihigo. Naho Minisiteri y'Ubutabera iravuga ko imanza zose leta itsindwa zigomba gushira burundu. Kuri uyu wa kabiri ihuriro rya FRDC ryazindutse rigaba ibitero kuri M23 ku mirongo yose y'urugamba. Muri Uganda abasirikare bakuru 20 bafunzwe ku itegeko rya General Muhoozi. Uganda kandi yibasiwe n'ibitero by'ikoranabuhanga nyuma yo gutangaza ko ishyigikiye Israel mu ntambara ihanganyemo na Iran. Guverineri wa Nairobi ari guhigishwa uruhindu. Muri aya makuru murumva impamvu. Muri Nigeria ho abantu 30 bishwe barasiwe mu kabari. Espagne yafunze ikirere cyayo ku ndege za Amerika zirimo kugaba ibitero kuri Iran. Donald Trump yavuze ko agiye guhagarika intambara na Iran nubwo itafungura umuhora wa Hormuz. Umuntu uzakugira inama kubirebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byakubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama y'intuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazana gufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane moteri zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane. Bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Perezida Touadera mwirahira rye wahaye icyubahiro RDF. Perezida Faustin Archange Touadera watorewe kuyobora Repubulika ya Centrafrica yashimye umusanzu ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zitanga mu kurinda ubusugire bw'igihugu cye. Touadera yashimye uyu musanzu kuwa mbere ubwo ari mu muhango kurahira kuyobora igihugu cye muri manda ya gatatu. N'umuhango wabereye Bangi ku ruhande rw'u Rwanda ukaba wari witabiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva uhagarariye Perezida Paul Kagame. Touadera yavuze ko ingabo zirimo iz'u Rwanda zishyira ubuzima bwazo mu kaga kugira ngo zirinde Centrafrica. Imbere y'abaturage ba Centrafrica barenga 20,000 bari bateraniye muri stade ya Barthélemy Boganda Ibangi, yagize ati imbere yanyu mpaye icyubahiro inzego z'umutekano zacu iza MINUSCA ndetse n'ingabo z'ibihugu by'inshuti biri mu Rwanda n'Uburusiya. Aba bagabo n'abagore buri munsi bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo barinde Repubulika. Ingabo z'u Rwanda Touadera yahaye icyubahiro ziri muri Centrafrica kuva mu 2020 ubwo zoherezwagayo biciye mu mufatanye hagati ya Kigali na Bangi. Izi ngabo zikaba zarafashije Centrafrica gukumira imvururu zagombaga gutezwa n'imitwe yitwaje intwari ishyigikiwe na François Bozize wahoze ku butegetsi. Izi ngabo kandi kuri ubu zikora imirimo irimo kurinda abasivile n'ibyabo, abayobozi bakuru b'igihugu barimo na Perezida Touadera, abayobozi n'abakozi ba Loni n'ibikoresho byabo, ibikorwa remezo nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Mpoko n'ibindi. Usibye izi ngabo kuva mu 2014 u Rwanda runafite ingabo muri Centrafrica zoherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro. Kugabanuka kw'abanyeshuri basibira ntibivuze kwimura abatatsinze. Minisitiri Nsengimana. Minisitiri w'Uburezi Dr Joseph Nsengimana avuga ko kugabanuka kw'abanyeshuri basibira mu ishuri bitavuze kwimura abatatsinze, ahubwo ko ari uko bize neza bagatsinda hakimuka benshi. Yabitangaje ubwo yari yitabira inama igamije kurebera hamwe ibyagezweho ndetse n'ibigomba gukorwa mu gihe kiri imbere mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi y'uyu mwaka igaragaza ko gusibira byagabanutseho 6%, ibi ariko ngo ntibivuze ko hari abanyeshuri bimuka bidakwiye nk'uko Minisitiri Nsengimana yabigarutseho. Yagize ati kuba umubare w'abasibira waragabanutse so kuvuga ngo hari ukujya mu ishuri gusa umwaka warangira ukazamuka, bivuze ko abana kuri ubu barimo biga neza. Ntabwo umwana agomba kuva mu cyiciro kimwe ngo ajye mu kindi mu gihe ibyo yigaga muri icyo cyiciro yararimo atabyumvise, kuko naho agiye atakwiga ngo atsinde. Mu yindi mibare yagaragajwe abana batangira mu mashuri y'incuke bageze kuri 50.3% mu gihe guta ishuri byo byagabanutseho 4.9%. Mu guteza imbere imyigire n'ibikorwa remezo mu mashuri, ibigo by'amashuri bifite amashanyarazi byageze kuri 88%, bifite amazi bigera kuri 84%, mu gihe gahunda yo kugaburira abana ku ishuri yageze kuri 99%. Minisitiri w'Uburezi yavuze ko imibare yatangajwe ifasha leta kumenya ahagomba kongerwamo imbaraga. Aha akaba yagarutse ku kibazo cy'ubucucike mu mashuri. Uburezi mu Rwanda kuri ubu bugera ku banyeshuri 4,800,000, no kuvuga hafi 1/3 cy'abanyarwanda bose. Ibyo bigaterwa nuko abari mu kigero cyo kwiga ari benshi mu gihugu kandi bose bakaba bafite amahirwe yo kwiga.
Minisiteri y'Ubutabera yo iravuga ko imanza zose leta itsindwa zigomba gushira burundu. Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr. Rugira Shebuja Emmanuel yavuze ko nubwo umubare w'imanza leta itsindwa ugenda ugabanuka bataragera ku kigero bifuza kuko zigomba kurangira burundu. Yabigarutse mu mahugurwa yahuje abajyanama mu by'amategeko bo mu nzego zitandukanye za leta. Yagaragaje ko isuzuma ryakozwe hagati ya 2020 na 2023 rigaragaza ko leta y'u Rwanda yatsinzwe imanza 27 zingana n'9% mu zo yaburanye ziteza igihombo kingana hafi na miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Yakomeje avuga ko imanza leta itsindwa zigomba kurangira burundu. Ati mu myaka yashize nubwo habayeho gutsindwa zimwe mu manza zirimo n'imicungire y'amasezerano ariko leta y'u Rwanda yatsinze imanza 201 zingana na 91% kandi dufite gahunda yuko nizo twatsinzwe zigomba gushira burundu. Yagaragaje ko hari kwigwa ku bihano biteganywa n'amategeko bizajya bifatirwa ba rwiyemezamirimo mu gihe imishinga yabo irimo itinda indi kagenda gahoro cyangwa nihute nkuko biteganywa n'amasezerano. Umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere w'amazi Nsengiyumva Ngoga Ernest yavuze ko zimwe mu mpamvu ziteza ibihombo kuri leta zirimo no kuba amasezerano abadateguye neza ndetse n'abashyira mu bikorwa bagatinda ugasanga igihe cyararenze. Agaragaza ko byose bikozwe ku gihe cyateganyijwe byatuma habaho kwirinda ibihombo. Minisitiri Rugira Shebuja yavuze ko imanza 228 zingana na 28.85% zari zishingiye ku micungire y'amasezerano, ashimangira ko bazakomeza kugenzura amasezerano akorwa n'uburyo akorwamo kugira ngo ibisabwa byose bikorwe neza kandi ku gihe. Naho kudakorana kw'abayobozi no kudakurikirana ibikorwa uko bikwiye ngo nibyo byatumye intara y'Uburengerazuba igira uturere twaje inyuma mu mihigo. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Ntibitura Jean Bosco yatangaje ko kudakorana kw'abayobozi no kudakurikirana ibikorwa uko bikwiye aribyo byatumye intara ibi ya nyuma mu mihigo ya 2024 na 2025. Raporo ya guverinoma y'uko uturere twesheje imihigo y'uwo mwaka igaragaza ko uturere two mu ntara y'Uburengerazuba twihariye imyanya 10 ya nyuma n'amanota ari munsi ya 71%. Iyi raporo igaragaza ko uturere tumaze imyaka 3 ikurikiranye tuza mu myanya 10 ya mbere ari Gisagara, Gicumbi, Gatsibo na Rwamagana. Utwazamuye amanota n'Ingoma, Gakenke, Nyamagabe na Nyagatare, naho Rulindo, Nyabihu, Kayonza, Rusizi na Rubavu twasubiye inyuma. Kuri urutonde Nyabihu niko karere kasubiye inyuma cyane kajya ku mwanya wa 27 ari nawo wa nyuma n'amanota 58.3%. Rutiriza ku mwanya wa 25 n'amanota 61%, Rubavu ya 24 n'amanota 62%, naho Ngororero ni ya 22 n'amanota 65%. Mu ntara y'Uburengerazuba akarere kari hafi uhereye imbere ni Nyamasheke kiri ku mwanya wa 13 n'amanota 71.9%, Karongi kaza ku mwanya wa 17 n'amanota 67.4%, mu gihe Rusizi iri ku mwanya wa 18 n'amanota 66.9%. Guverineri Ntibitura yabwiye ikinyamakuru igihe ko batishimiye kuba intara y'Uburengerazuba yarabaye ya nyuma mu mihigo, avuga ko byatewe no kudakorana no kudakurikirana uko bikwiye ariko ko bagiye kubikosora kugira ngo bazegere imbere mu manota. Ati tugiye kunoza igenamigambi rihuriweho no gutegurira hamwe imihigo y'ubutaha ku bazagira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ryayo kugira ngo buri wese azabe yarakoze ibyo asabwa gukora. Ikurikirana bikorwa rihoraho bikazadufasha kumenya imbogamizi zigaragara mu ishyirwa mu bikorwa hakiri kare. Icya gatatu ni ukurushaho gukora nk'ikipe imwe kuko ntawe wakwesa imihigo adafatanyije neza n'abandi. Avuga ko byagaragaye ko hatabayeho gukurikirana neza ibyo abantu bahize kugira ngo barebe ko bigana ku ntego bari bariyemeje. Ishusho ya 2025 yuko abaturage babona imiyoborere n'imitangire ya serivisi ishyira intara y'Uburengerazuba ku mwanya wa kabiri uturutse inyuma kuko ifite amanota 75.2%, mu gihe ya nyuma ari intara y'Uburasirazuba ifite 73.6%. Madagascar igiye gukoresha IBM yo mu Rwanda. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro muri Madagascar cyasinye amasezerano y'ubufatanye n'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda yo gukoresha ikoranabuhanga ry'u Rwanda rikoreshwa mu gukusanya imisoro no gutanga inyemezabwishyu rizwi nka Electronic Billing Machine. Niwe Nshuti Ronald, komiseri mukuru wa Rwanda Revenue mu Rwanda, yagaragaje ko IBM yafashije u Rwanda mu rwego rw'imisoro ndetse ariyo mpamvu ibindi bihugu bikomeje kwifuza ikoranabuhanga. Ati kuri ubu umusoro wa TVA niwo musoro dufite uyoboye indi mu gutangwa neza kandi byose tubikesha IBM. Indi misoro kandi nayo ntiyasigaye kuko dushishikariza abantu bose gukoresha ikoranabuhanga mu bintu byose bakora. Edmond Lafalalai, umuyobozi w'ikigo gishinzwe imisoro muri Madagascar, yavuze ko ari byinshi bigiye ku Rwanda ariko IBM yo ngo bagiye gutangira kuyikoresha nyuma yo kubona ibyo yagejeje ku Rwanda. IBM ni imwe muri serivisi u Rwanda rukomeje guha ibindi bihugu kubera uburyo ikoranabuhanga ribafasha mu gukusanya imisoro. Iri koranabuhanga rimaze guhabwa Kenya, Uganda, Chad, Zambia, none na Madagascar yiyongereyeho. Mu 2013 nibwo u Rwanda rwatangiye gukoresha ikoranabuhanga rya IBM mu gukusanya imisoro, bituma imitangire y'umusoro ku nyongeragaciro irushaho kuba myiza. Bisaba ko umuntu wese wanditse muri TVA agomba gutanga no gukoresha IBM, ndetse kugeza 98% by'abari muri TVA basigaye bakoresha IBM mu gutanga inyemezabuguzi. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Autokorea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Autokorea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazana gufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye.
nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane moteri zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama ku bifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training ku bifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Makuru avugwa nze y'u Rwanda, FRDC n'abafatanyabikorwa bayo bazindutse bagaba ibitero ku mirongo yose y'urugamba M23. Kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri, ihuriro ry'ingabo zishyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FRDC, FDLR, imitwe itwara igisirikare wa Zalendo, abacanshuro ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bagabiye ibitero rimwe ku mirongo yose y'imbere y'urugamba byibasira nkano turere dutuwe cyane yakoreshwa imbunda zirasa mu ntera ndende ndetse n'indege zitagira abapilote nk'uko bitangazwa na AFC M23. Itangazo ryayo rivuga ko iminembwe ihuriro rishyigikiye leta ryibasiye cyane imidugudu ya Rugezi, Kalingi, Gakenke na Bidegu, kandi na n'ubu tubagezaho aya makuru ibisasu bikomeje kugwa ubudahwema. Ikarehe ingabo zishyigikiye leta zagabye ibitero ku midugudu ya Rubumbashi no mu nkengero zawo, zongera ibikorwa byazo mu ngamba zisobanutse zo gukomeza intambara nk'uko itangazo rikomeza ribivuga. Ahandi hatewe ni Rubero, aho imidugudu ya Kabesebese na Mutondi nayo yibasiwe kandi ibitero birakomeje. Mu guhangana n'ibitero bishya binini, M23 yamaganye mu buryo bukomeye icyemezo kidahwitse cy'ubutegetsi bwa Kinshasa cyo kureka inzira y'amahoro hagamijwe guhitamo intambara. Uyu mutwe uvuga ko ayo mahitamo yerekana kwirengagiza byimaze icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo gukemura amakimbirane mu mahoro. M23 yongeye gushimangira mu buryo budashidikanywaho kandi ishikamye ko yiyemeje kurengera no kurinda abaturage n'umutungo wabo. Tukomereza amakuru muri Uganda, aho abasirikare bakuru 20 bafunzwe ku itegeko rya General Muhoozi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yategetse ko abasirikare 20 bo mu cyiciro cy'abofisiye bakuru batabwa muri yombi kubera ibyaha bya ruswa bakekwaho n'imyitwarire idahwitse. Mu basirikare batawe muri yombi arimo Major General Don William Nabasa na Brigadier General Johnson Namanya, bakafungiye mu kigo cya gisirikare cya Makindye muri Kampala na Kasenyi muri Entebbe. Ibyaha bakekwaho biri mu byo General Muhoozi yemeje kurandura kuva igihe yagiriwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Ikinyamakuru Daily Monitor cyatangaje ko abasirikare bakuru bakurikiranwe ibyaha birimo uburiganya n'imicungire mibi binyuze mu kugemurira ibintu bitandukanye abasirikare n'inzego z'ubutasi. Mu byakozwe arimo kuzamura ibiciro mu masoko amwe namwe yo kugemura ibikoresho mu gisirikare, gucunga nabi imari ya gisirikare no kwakira ruswa hagamijwe kwangiza uburyo bw'itumanaho. Harimo kandi abakoresheje n'amafaranga yaragenewe ibikorwa bikomeye nko kugura ibikoresho by'indege cyangwa amavuta yazo. Abandi basirikare bavugwa muri iyi dosiye barimo Major General James Birungi wari ushinzwe iperereza rya gisirikare uregwa ibyaha byo kugambanira igihugu na ruswa no kunanirwa gukora neza ibikorwa by'iperereza. Amakuru avuga ko General Muhoozi agamije guhindura igisirikare cya Uganda ikinyamwuga no kugarura ikinyabupfura n'imikorere iboneye kuri buri wese mu rwego rwe. Nubwo iperereza ryakozwe mu byiciro bitandukanye by'ingabo, mu bafunzwe nta numwe wari wagizwe imbere y'ubutabera ngo aburanishwe. Igihugu cya Uganda kandi kibasiwe n'ibitero by'ikoranabuhanga nyuma yo gutangaza ko gishyigikiye Israel mu ntambara ihanganyemo na Iran. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko igihugu cye kibasiwe n'ibitero cyane by'ikoranabuhanga nyuma yo gutangaza ko ashyigikiye Israel mu ntambara ihanganyemo na Iran. Yabigarutseho mu butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga X, aho yavuze ko nyuma y'ubutumwa bwe yashyize kuri X, igihugu cya Uganda kibasiwe n'ibitero by'ikoranabuhanga. Ati tuzabikoraho iperereza, tuzafata ingamba zikomeye zo kurwanya bagabye ibi bitero cyangwa ababishyigikiye. Uyu mugaba mukuru w'ingabo ntiyigeze atangaza ibi bitero bituruka, gusa Iran ni kimwe mu bihugu bizwiho kugaba byinshi. Tariki 26 z'uku kwezi nibwo General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko ari nyuma ya Israel mu ntambara iki gihugu kigiye kumara ukwezi gihanganyemo na Iran ku bufatanye na Leta z'Ubumwe za Amerika. Intambara Israel ihanganyemo na Iran yatangiye ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize, imaze kugwamo abarenga 3200 barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran n'abandi bayobozi bakuru b'iki gihugu. Guverineri wa Nairobi we ari guhigishwa uruhindu. Polisi ya Kenya iri guhigisha uruhindu guverineri wa Nairobi Johnson Sakaja wamenye ko abasenateri basabye ko atabwa muri yombi agahunga. Arashinjwa gusuzugura abagize inteko ishinga amategeko ya Kenya bamusaba ibisobanuro ku ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta. Bivugwa ko Johnson Sakaja yamenye ko agiye gutabwa muri yombi mbere yuko polisi mugeraho agatibiro agahunga. Umuyobozi wa polisi ya Kenya muri Nairobi Isa Mahamud yemeje ko bari gushakisha Sakaja nyuma yuko komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu isabye ko afungwa. Tariki 25 z'uku kwa gatatu Sakaja yanze kwitabira komisiyo kugira ngo asobanure ibibazo byagaragajwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku byo gukoresha nabo umutungo w'igihugu.
icyo gihe komisiyo yahaye umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya amabwiriza yo guta muri yombi Sakaja akagezwa imbere yayo bigakorwa bitarenze ku itariki ya 30 z'uko kwezi. Moses Kajwang umuyobozi mukuru w'iyi komisiyo yari yavuze ko polisi ninanirwa kumuta muri yombi muri iyi minsi izemeza ko Sakaja atagikwiriye kuba umuyobozi. Uyu muyobozi kandi yanahanishijwe kwishyura 500,000 by'amashiringi ya Kenya narenga 5,600,000 z'amanyarwanda azira kutitaba iyi komisiyo. Kubera ko atitabye iyi komisiyo yemeje ko iby'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje muri raporo ari ukuri. Mu bibazo byagaragaye harimo kuba Sakaja afite abajyanama 7 buri umwe akaba ahembwa 203 by'amashiringi ya Kenya narenga 2,200,000 mu mafaranga y'u Rwanda kandi bigakorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri Nigeria abantu 30 bishwe barasiwe mu kabari. Nyuma y'ubwicanyi bwabaye ku cyumweru, guverinoma ya leta ya Plateau muri Nigeria yatangaje isaha yo gutahiraho mu gihe cy'iminsi 2 mu gace ayo makuba yabereyemo. Mu ijoro ryo ku cyumweru hagana mu masaa 2 n'igice nibwo abantu bitwaje imbunda batamenyekanye barashe mu kabari kari mu nkengero za Jos, umurwa mukuru w'intara, bahitana abantu benshi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko nibura abantu 30 baguye mu gitero cyagabwe ku kabari kari mu gace ka Agwane Rukuba, mu gihe abandi bantu 3 bahitanywe n'imyuvumbagatanya ubwo imbaga yashakaga gukurikirana no guhana abo bagabye icyo gitero. Kugeza ubu rero hahise hashyirwaho isaha y'isa 12 kugira ngo abaturage bajye baba bageze mu ngo zabo. Umunyamakuru wa BBC yirukanwa ashinjwa kuryamana n'abo bafite ibitsina biteye kimwe. BBC yirukanye umunyamakuru witwa Scott Mills kuri Radio 2 wanabanje gukorera Radio 1 azira imyitwarire idahwitse ariko bigahuzwa nuko aryamana n'abo bafite ibitsina biteye kimwe. Mu itangazo BBC yashyize ahagaragara ariko ikirinda gutangaza nyirizina iyi myitwarire yagize iti nubwo tutajya tuvuga ku ngingo zerekeye ubuzima bw'umuntu ku giti cye twemeje ko Scott Mills atagifite amasezerano no gukorana na BBC. Scott wakoreraga BBC Radio 2 akaba yari umwe mu bishyurwaga gatubutse kuri iyi radio yari afite amasezerano y'akazi ariko yasheshwe. Cyamakuru The Mirror cyavuze ko uyu munyamakuru imyaka 53 yari amaze imyaka 10 akundana n'abagabo bagenzi be kuko yanashyingiranywe n'umufasha we w'umugabo bari bamaranye igihe kinini bakundana witwa Sam Vaughan. Ni mu birori byabereye i Barcelona mu 2024. Yatangiye gukorera BBC mu myaka hafi 30 ishize, akaba yarahakoze mbere yo gukorera radio y'ubucuruzi ya Power FM, ari nayo yatangiriyeho umwuga w'itangazamakuru afite imyaka 16 y'amavuko. Agikorana na BBC yakoreye izindi radio zirimo Heart FM, GWR FM ndetse n'izindi. Umuyobozi wa Air Canada nawe yeguye kubera kutavuga igifaransa. Umuyobozi mukuru wa Air Canada Michel Rousseau yeguye kuri iyi mirimo nyuma yuko anenzwe cyane ko atavuze igifaransa ubwo yihanganishaga imiryango y'ababuriye ababo mu mpanuka yahitanye abapilote 2 Mackenzie na Antoine Forrest. Mu minsi ishize indege ya Air Canada yari kugwa ku kibuga cy'indege cya LaGuardia Airport mu mujyi wa New York yagonganye n'ikamyo yari kwambuka umuhanda indege yanyuragamo. Iyi mpanuka y'indege yari ivuye i Montreal yahitanye abapilote 2, abagenzi benshi barakomereka n'abari muri iyo kamyo barakomereka. Michel Rousseau yatanze ubutumwa bwihanganisha bagizweho ingaruka n'iyi mpanuka ariko bikora mu cyongereza gusa. Ibyatumye abantu benshi barimo na Minisitiri w'Intebe wa Canada Mark Carney bamunenga cyane bamusaba no kwegura. Impamvu bamunenze nuko umwe mu bapilote bitabye Imana witwa Antoine Forrest avuka muri Quebec ibarizwamo abavuga igifaransa bigafatwa nko kutamuha agaciro. Nyuma uyu muyobozi yavuze ko atashobora kuvuga mu gifaransa kabone nubwo yigeze guhabwa amasomo yacyo. Air Canada rero yatangaje ko Michel Rousseau yayibwiye ko azasezera akazi ke mu mpera z'igihembwe cya 3. Mu itangazo Rousseau yagize ati byari by'agaciro gukorana n'abanyamurava ndetse n'abanyempano bo muri Air Canada no guhagararira iki kigo gikomeye. Nzakomeza gufasha iki kigo uko nshoboye muri iyi minsi isigaye. Rousseau yaramaze imyaka igera kuri 20 ayobora ikigo cya Air Canada. Espanye yo yafunze ikirere cyayo ku ndege za Amerika ziri mu ntambara na Iran. Margarita Robles, minisitiri w'ingabo wa Espanye, yavuze ko icyo gihugu cyafunze ikirere cyacyo ku ndege za Amerika ziri kugaba ibitero kuri Iran. Yagize ati ntituzemera ikoreshwa rya Molon na Roto ibigo bya gisirikare ku bikorwa ibyo ari byo byose bijyanye n'intambara muri Iran. Yongeyeho ko Espanye ibi yabisobanuriye neza leta ya Amerika guhera mu ntangiriro. Minisitiri w'Ububanyi wa Espanye José Manuel Albares yavuze ko intego y'iki cyemezo ari ukudakora ikintu na kimwe gishobora gutuma ibintu bifata indi ntera muri iyi ntambara. Umutegetsi wo mu biro bya Perezida wa Amerika yabwiye BBC ko ingabo za Amerika zirimo kugera cyangwa kurenga ku ntego zazo zose zo muri Operation Epic Fury ndetse ngo ntizikeneye ubufasha bwa Espanye cyangwa ubw'undi muntu wari wese. Mbere Perezida Donald Trump yakangishije gukomanyiriza Espanye burundu mu bucuruzi kubera kwamagana intambara yo muri Iran. Kuva intambara itangiye mu mpera z'ukwezi kwa 2 umwaka, Minisitiri w'Intebe wa Espanye Pedro Sanchez yakomeje kuba umwe mu bamagana cyane ibitero bya Amerika na Israel kuri Iran, avuga ko ntacyo byitayeho kandi ko binyuranyije n'amategeko. Donald Trump arifuza guhagarika intambara nubwo umuhora wa Hormuz waba ugifunze. Ikinyamakuru The Wall Street Journal kiratangaza ko Donald Trump yabwiye abamufasha ko yifuza guhagarika ibitero kuri Iran nubwo umuhora wa Hormuz waba ugifunze. Gisubiramo bamwe mu bagize ubutegetsi bwe, icyo kinyamakuru kivuga ko Perezida wa Amerika amwe n'abamufasha basanze gufungura iyo nzira y'ingenzi yo mu nyanja byatuma intambara irenga igihe yari yihaye cy'ibyumweru 4 kugeza kuri 6. Yavuze ko kuri ubu ariko arimo kureba uko bahagarika imirwano imaze kwangiriza cyane ingabo za Iran zirwanira mu mazi n'ububiko bwayo bw'ibisasu bya misile, maze akazakomeza gushyira igitutu kuri Iran mu buryo bwa diplomasi kugira ngo ifungure iriya nzira y'ubucuruzi bwo mu nyanja. Cyakora
Amerika biciye mu munyamabanga wayo ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio avuga ko umuhora wa Hormuz uzafungurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Netanyahu we aravuga ko atashyira ingengabihe ku gihe intambara izarangirira, mu gihe Iran ivuga ko yashenye indege ya Amerika. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye igitangazamakuru Newsmax cyo muri Amerika ko adashaka gushyira ingengabihe ku gihe intambara ya Amerika na Israel kuri Iran ishobora kurangirira. Yavuze ko intambara rwose yarenze kimwe cya kabiri, ndetse avuga ko Repubulika ya Kisilamu ya Iran amaherezo izahirima imbere nk'uko ibiro ntaramakuru AFP bibitangaza. Hagati wa Minisitiri w'Ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yabwiye Arabia Saudite ko igihe kigeze ngo basohore ingabo za Amerika muri icyo gihugu. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X yavuze ko Iran yubaha Arabia Saudite ndetse kwifata nk'igihugu cy'ikivandimwe. Yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bya Iran bigambiriye abashotoranyi b'abanzi batubaha Abarabu cyangwa abanya-Iran. Aya magambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'amahanga wa Iran yaraherekejwe n'ifoto uko bigaragara yerekana indege yasenyutse ifite ibirango by'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere. Yanditse ati murebe gusa ibyo twakoreye ubuyobozi bwabo bwo mu kirere. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika ntacyo buratangaza ku mugaragaro ku byabaye. Iran yemeje gahunda yo kwishyuza guca mu muhora wa Hormuz. Komite y'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran yemeje imigambi yo kwishyuza amato aca mu muhora wa Hormuz nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru Fars News bifitanye isano n'umutwe w'ingabo wa Islamic Revolutionary Guard Corps. Bivuga ko umwe mu bagize inama y'igihugu y'umutekano yemeje iyemezwa ry'uwo mugambi urimo kandi kwangira amato ya Amerika na Israel guca muri uwo muhora. Ibi biro ntaramakuru bivuga ko muri iyo migambi ibindi bihugu byashyize mu bikorwa ibihano byafatiwe na Iran nabyo amato yabyo atazemererwa gutambuka. Biro ntaramakuru AFP bivuga ko gahunda yo kwishyuza guca mu muhora wa Hormuz yatangajwe kuri televiziyo y'igihugu kwizashyirwa mu bikorwa ku bufatanye na Oman. Ibikomoka kuri petroli bigera kuri 20% bigurishwa ku isi bica mu muhora wa Hormuz uri hagati ya Iran na Oman. Kuva intambara yatangira iyi nzira irafunze kugera kuri 95% nk'uko bivugwa n'ikigo cy'ubutasi mu byo mu nyanja Kepler. Peter Hegseth, minisitiri w'intambara wa Amerika, ndetse na Marco Rubio w'ububanyi n'amahanga bavuga ko mu nzira imwe cyangwa iyindi umuhora wa Hormuz ugomba gufungurwa. Abasirikare bane ba Israel biciwe muri Liban. Igisirikare cya Israel cyatangajwe abasirikare bane bacyo baguye mu mirwano mu majyepfo ya Liban aho ingabo zacyo zihanganye na Hezbollah ishyigikiwe na Iran. Itangazo rya gisirikare ryavuze ko amazina y'abasirikare batatu bo muri batayo imwe baguye mu ntambara, naho itangazo ritandukanye rivuga ko undi musirikare utavuzwe amazina ku mugaragaro yapfiriye muri iyo mirwano. Undi musirikare yakomeretse bikabije ndetse n'inkeragutabara irakomereka nk'uko bitangazwa n'itangazo rya kabiri. Israel rero yanemeje gutanga igihano cy'urupfu ku banyapalestine. Inteko Ishinga Amategeko ya Israel yemeje itegeko rishyira igihano cyo kwica umuntu bamumanitse ku banyapalestine bo muri West Bank bazajya bamwa n'icyaha cyo kwica abaturage ba Israel. Abadepite 62% bashyigikiye umushinga barimo Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, aho ihuriro rye riri ku butegetsi ryishingikirije ku nkunga y'andi mashyaka asanga iryo tegeko ari insinzi ikomeye nk'uko DW yabitangaje. Minisitiri w'umutekano mu gihugu Itamar Ben-Gvir utuye muri West Bank, ishyaka rye ryatanze umushinga w'iri tegeko kandi akaba yaramamaje uyu mushinga. Yagize ati abica abayahudi ntibazakomeza guhumeka no kwishimira ubuzima muri gereza. Uyu ni umunsi w'ubutabera kubishwe, umunsi wo gukumira abanzi. Biteganyijwe ko iki cyemezo ari abazakirwanya mu rukiko rw'ikirenga, cyane ko hari imiryango imwe y'abanyapalestine n'abayahudi basanga gishingiye ku ivangura. Inkuru ya Israel yemeje gutanga igihano cy'urupfu ku banyapalestine niyo dusoreje aya makuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, bararikiye komeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane moteri zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama ku bifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programu ya automotive training ku bifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane. Bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu.